Mohi e motle wa lenaneo la Sesotho Sermons and Programs o amohelehile hoseng hona hwa sabata se setle se halalang sa Ntate Morena Modimo. Nna ka lebitso ke ntse ke le Thapelo le Tete, ke nna ya tla o tsamaisetsa program ena ya hoseng hona. Mme le a bona ke na le moholo wa ka moreri Ntate Nchochoba ke enwa pela ka mona. Ntate Rabele ha ko ba dumedise motswadi wa ka wa bohi ba hao ke bana. Ke a o dumedisa mohi mme ke re Ntate Modimo wa hlallefatse sabateng se hlono sa re file monyetla o kena ka ho sona. Amen, amen. Ntle le ho senya nako mohi re hle re fetele ditabeng, empa ke o hopotse ka nako ena hore o kene ho jwale founong ya hao mo kapo laptopong o meme metswalle o meme beng ka wena o meme basebetsi mmoho ba hopotse hore ke nako yane monate ya lenaneo lane la Sesotho Sermons se qadile a ko ba qhwae o ba hopotse o bonno ba hopotse hore ho tla ka Facebookung ka mona ho tla le ka YouTubeung ka mona motho wa ikgethela ka nako ena ke o hopotse hape hore ha o na le dikopo tsa thapelo kapa ona le ditlatsetso kapa dipotso thutong ena eo Morena Modimo a tlo re fa yona ka molomo wa Ntate Rabele o tle o dingole le boteng leo le mputo o lona ntle le ho senya nako mohi e motle re inamise dihlooho thapelong ha re qala monga mosebetsi ona wa nke taolo. Ntate hallelang ntate ha ile godimo ke rona bana re inela ho wena Jehova re kopa o ko qale mosebetsi ona le rona o ko o fihlise pheletsong jwalo ka ha o nne o etse kena ka hare ho mohlanka wa hao o bue le rona ka ena Jehova o re thuse rona dipelo di bulehe dikelello di bulehe mmele ya rona e bulehe ya amohele melaetsa ena le ho ntso mo lebisetsa yena ntate ka o tlo re fa ona ka molomo wa Ntate Rabele ke ba le bana ba hao bohle sabateng sena le bitsong le matla la Morena le moleki wa rona Jesu Kriste. Amen. 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 Sehloho sa moholo wa rona se re fela Tieho ha e kae. Tieho ha e kae. Morena Modimo a be le wena moholo wa ka. A shapapele. Tangi ntate. Ke dumedise hape bomme le bontate ke dumedise mohi lebitsong le bolokang leo re le neilweng le la Morena le mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste. Sehloho sa rona tsatsing la kajeno jwalo ka ha ke dumela hore se a hlaha leboteng ha o shebile mono ke Tieho ha e kae, ke Tieho ha e kae. Mme ke kopa e le ho thoma thuto ya rona hoseng hona kapa motshehare wa letsatsi la kajeno re tle re phetle dibebele tsa rona bukeng ya Exoda, mme Exoda re tle re bale kgaolo ya 32 Exoda chapter 32, mme ho yona re tle re bale verse 1. Re bale Exoda chapter 32, mme yona re bale verse 1. Mme yona ha e fumanehile e bale ya tjena. Yona ha e fumanehile e bale ya tjena. E re setjhaba itse ha se bona hoba moshe o diehile ho theoha thabeng. Setjhaba sa bokanela rone sa re ho yena ema o re etsetse modimo o re etellang pele hobane ha ile moshe eno monna ya re ntshitseng fatsheng la Egepeta ha re tsebe se mo hlaetseng ya ba rona hore hodisang basadi ba lona le bara ba lona le baradi ba lona masale a gauta a ditsebeng tsa bona le ntlisetse ona ya ba setjhaba kaofela se gola masale a gauta a ditsebeng tsa sona ba tlisa ho arone. Ke kopa re tle re rapele bakeng sa kutlwisiso ya lentswe. Ntate Modimo re a o leboha ntate wa Morena rona Jesu. Ntate wa halalela motle ha ona ya tshwanang le wena. Ntate o iponahaditse ka mesebetsi e makatsang, iponahaditse ka mesebetsi e hlollang, o iponahaditse maphelong a rona, o ntso tswela pele ho iponahatsa modimo wa rona le jwale, mme re sana le tshepo le tumelo modimo eo re fuweng ke lentswe la hao le nang le matla hore ntate wa rona o tla nno tswele pele ho iponahatsa maphelong a rona. Mme ntate ha bona le ntho e kgolo eo re e lebelang dipelong tsa rona ke hore ntate o ko iponahatsa maphelong a rona moo matla a hao a bolokang a pholosang moetsa dibe mme a moetsa mohalaledi
eo wa loketsweng Modimo wa rona ke lehodimo la hao. Ntate re etse hantle. Ba le rona ka go boithuto bona, bula dipelo tsa rona ha rona re bula lentswe la hao. Mme ntate o kene le rona ka go boithuto bona. Ena ke thapelo re etsang. Re tshepile lebitso le bolokang la Jesu Christ morena wa rona. Amen. Re bala Exodus chapter 32 mme ho yona re kopana le thuto yeo re seng re kopana le Moshe o nyolohile mme Moshe ha nyolohile o ile thabeng ya Sinai. Haeba hona le taba yeo setjhaba sa Israel se tsejuweng ka yona e sale ho tloha se tlohile kgepeta ho fihlelletse se kena ka hare ho Kanana ka mora diqholotso tse ngata ka ho fetisisa tseo ba ileng ba kopana le tsona tseleng. Ke hore ditjhaba tsohle tse ba potapotileng di ne di tseba hore setjhaba sa Israel se na le lekunutu le tshabehang ka taba ya thaba, hobane ho bonahala hore Modimo ho tloha ha entse le botataisi ba Moshe ho tloha e kgepeta a etella pele setjhaba sa Modimo sa Israel. O bonahala ha na a batla ho bua le Moshe ka tsela e batlang e tibile, ka tsela e intimate, ka tsela e kenellang, o ne a mo bitsetsa thabeng. Mme mokgwa eo Modimo a neng a etsa ka yona ke hore le hoja yena a na tla ba bua le setjhaba a bua le Moshe a le thabeng, Moshe pele a nyolohela thabeng o ne a itlhwekisa. Mme Moshe e tla ha sa nyolohetse thabeng ka mora ho itlhwekisa, ebe le setjhaba senana se setseng tlase le sona tebello ke hore se sale se itlhwekisa. Wa bona hona le kunutu le tshabehang le hodima taba ya thaba eo Modimo a le investileng kapa eo Modimo a le tsetetseng. Mme o tla lemoha hore ka mehla thaba ha e boemong beo batho ba bang re tlabeng re le ho bona. Ka tlwaelo re tla bontsha taba tsa bo di-sea level, boemo ba lewatle, ka kutlwisiso ya hore lewatle le batla le le tlase, ditjhaba di batla di le hodimo. Mme ha o sheba mono mo Modimo a tla ba bitsetsa mohlanka wa hae hore a tlo bua le yena ka nako nngwe ho mo fa dikateng kapa ho mo fa makunutu a hae le Modimo, kapa ditemoso kapa ditaelo kapa dikgalemelo tse wanang le tsona hodima setjhaba sa hae. O mo bitsetsa hodimo a montsha boemong bo tlase beo batho bohle ba batlang ba le ho bona, hobane ke lengolo la Baroma chapter 3 ha re ile ra e bala verse 23 e bontsha hore bohle re sitilwe mme ha re lokelwe ke kganya ya Modimo. Mme haeba bohle re sitilwe ha re lokelwe ke kganya ya Modimo, ho nka hore Modimo ha a tlotla a bua le mohlanka wa hae, Modimo ha a tlotla a utulla makunutu a taba tse boima haholo tse amanang le bokamoso ba botho e leng ditaba tsa leano la topollo. Modimo o bitsa ya jwalo, o montsha boemong bo tlase, boemong bonana bo kaofela ha rona re leng ka ho bona, mme o mo nyollela diphahameng moo le yena e le Modimo a leng hona teng. Mme ke a tseba hore lengolo la Baefese le bua taba ena hore Jesu Christ bohle beo re shweleng mme re tswileng le yena o re nyollela diphahameng mme re dule le yena mahodimong a hae. Taba enana e re Modimo ka mehla ha tla sebedisa mohlanka wa hae, o mo nka mo tlosa kgwerekgwereng ya sedi, o mo nka mo tlosa kgwerekgwereng ya lerata la ditshila tse teng lefatsheng tse tletseng, mme re ha qeta ho mo bitsa jwale ebe o mo fa ditaba tsa hae. Jwale re bona monana Modimo a entse taba e jwalo ka Moshe, o mo bitsitse, o mo isitse thabeng, mme batho bana ba setseng tlase mona mosebetsi o ba neng ba lokela ho etsa ha Modimo yena a bitsitse Moshe ke hore bona tlase mona ba sale ba itukisetsa ho tlatla amohela ditaba tseo Moshe a nyolohetseng thabeng Modimo a o mo tsebisa tsona, hobane ho nka hore moya wa Modimo o boele o sebetse dipelong tsa rona hore re amohele le ho phela ditaba tseo Modimo a nang le tsona bakeng sa ho re fa tsona. Bomme le bontate ke batla hore taba ena re tle re utlwe tjena hore taba ya ho utlwisisa le ho amohela ditaba tsa Modimo haholo ha pholosa moetsa dibe ha di nke bohlale ba ngwana motho, ha se mofuta wa ditaba eo re hlokang hore ebe re tla re motho ke motho ya bohlale, ke motho ya intelligent,
ke genius, jwale o tla kgona ho utlwa ha bobebe ditaba tsa Modimo, o tla kgona ho graspa ka bobebe mangolo a hallang. Ha o nke taba eno, taba ya Modimo e nka Matthew chapter 5 re mmuso wa Modimo o tla bonwa ke beo dipelo tsa bona di leng bonolo. Mmuso wa Modimo o nka pelo e nolo, hobane ho ratile Modimo hore dintho tse bohlale tsa lefatshe lena a di etse bohlanya, mme tse eisiang tsa lefatshe lena a di phahamise. Hore taba ya Modimo o etsa dintho ka tsela eo rona re sa lebellang hore a di etse ka teng. Mme Modimo ha se a bitsitse batho bana hore batho bana ba itukise, mosha ha sa nyoloile batho bana ba lokela ho itukisa, ya ba ho feta hore batho bana ba setseng ba sale ba itukisetsa tla utlwa ditaba tsa Modimo tse hlokang moya wa hae hore re di utlwe, eo letsatsing lena ntseng ele moya wa Modimo o sebetsang ka rona ka matla a fetisisang hore re utlwisise ditaba tsa Modimo, mme ka ho fetisisa re di amohele be re di thabele ho nka matla a Modimo. Bomme le bontate, ke batla ho bontsha taba ena ya hore ha hona moetsa dibe lefatsheng eo a thabelang ditaba tse halalelang. Ha hona moetsa dibe lefatsheng eo a thabiswang ke ho utlwa dipolelo tsa Modimo ha yo moetsa dibe. Empa moya wa Modimo o sebetsa pelong ya moetsa dibe ho etsa hore moetsa dibe a thabele ditaba tsa Modimo, mme tsohle tsa lefatshe ho yena di fetohe fela jwalo ka lerwele kapa jwalo ka dithole. Mme Modimo senana o se etsa ka bosebeletsi ba moya o halalelang, mme ra hopola hore Modimo o rabetse bosebeletsi bo tshabehang kapa bosebeletsi bo hlollang haholo, e leng bosebeletsi ba manyeloi. O latela ba Hebrew chapter 1 verse 4 ya re jwetsa hore na ha se ona meya e sebeletsang bohle ba tlang ho rua lefa la mmuso wa Modimo. Mme ha o sheba taba eo Modimo a entseng, Modimo taba ya rona le ho bolokeha ha rona o re etseditse yona ka hore o re file Jesu Kriste bakeng sa hore re bolokehe, o re file baprofeta bakeng sa hore re boloke, hore phunyetsa tsela ya hore re tle re fihlelle tabeng ya hore re utlwisise taba ya polokeho ya meya ya rona. O boetse o re file bosebeletsi ba manyeloi hore a boele hape a re sebeletse. Jwalo ka ha e ka ha qeta o boetse hape a re fa moya o halalelang. Ke batla hore Modimo o entse sohle se neng se lokela ho etswa hore nakong eo Moshe a nyolohetseng thabeng ya Sinai bakeng sa hore yena a amohele ditaba seo Modimo a neng a lebelletse hore setjhaba se ne bentse se etsa tlase, e leng sa hore ba itukise, e ne se ntho e kantle ho bokgoni beo Modimo a neng a ba file bona. E le ho taba hore ba itukise, Modimo na sa lebella ntho mohlolo eo ba kekeng ba kgona ho etsa. Modimo o ba file sohle seo se lekaneng bakeng sa hore ba ne ba ka itukisetsa hore Moshe a be a fihle, mme ba tle ba amohele ditaba tseo Moshe a tlang ka tsona tse tswang ho Modimo di le ntjha bona bo tshabehang ka thabo e thabisisang. Mme ha wa ka wa eba jwalo, itse Moshe ha ntse a nyolohile. Ke batla hore ke tle ke bontsha hore chapter 32 eo re balang ho yona ya buka ena Exodus, moo Moshe a nyolohetseng thabeng ya Sinai, e se le matsatsi fela a 40 Modimo a ile a etsa taba e tshwanang ya hore a fihle a eme thabeng ya Sinai hape, hobane re tla ithuta hore karolo e ne re leng ho yona mona ke ka selemo sa bobedi, ka kgwedi ya bobedi, bana ba Israele ba tswile Egepeta, mme e ne bile le camp ya bona ya bobedi, e ne le kampo ya bona ya bobedi ka mora hore ba tswe Egepeta. Mme mona na mo ba dutseng teng ba ile ba dula nako e telele. Re tla ithuta hore setjhaba sa Israele boholo ba nako ba e qetile moo ba ne ntse ba etsa dikampo ho feta ha ba ntse ba tsamaya. Ho tsamaya bana ba tsamaya distance kapa bana ba tsamaya sebaka se se kgutshwanyane, empa ho dula ho no ho dulwa ho feta ho tsamaya. Mme taba ena na re hloka re tle re utlwe re le setjhaba sa Modimo ha re ya kananeng ya lehodimo, hore ho dula ha rona, ho ema ha rona ho tla batla ho nka nako e ngata ho feta ho tsamaya ha rona. Mme ho hlokahalang kapa ho nong ho hlokahala ho setjhaba sa Israele ha se tloha Egepeta se ya Kanana, ke taba ya ho mamella
hore na modimo o hloka hore ho tsamauwe jwang ka tiyo yohle. Ho no ho nka hore ba amohele letsoho la modimo le ba tsamaisang ho feta eng kapa eng. Haeba modimo o tla bona ho lokela hore ba etse kampo e tla nka dilemo tse 2 ba ntse ho sena mo ba yang ba dutse moo fela ba campile, ho no ho nka hore batho ba jwalo ba tshepe ka tiyo, matla a modimo le botataisi ba modimo hore o ntsa ba tsamaisa le ha ba se ba dutse nako e telele hakalokalo. Mme batho banana ka mora matsatsi ana pele ha ene bile matsatsi a 40, matsatsing ana na 40 ka mora ketsahalo ena e kgolo e neng e qeta ho etsahala, modimo ona ya itlhaisa tabeng ya Sinai e leng Exodus chapter 20. Mme ha itlhaisitse tabeng ya Sinai e leng Exodus chapter 20, a ile a bolella setjhaba sa hae melao ya hae e 10. Mme itse modimo ha qala a thoma fela jwale ho thwe modimo mohla letsatsi lena na leo a neng a tlo tla bolela molao wa hae ho Exodus chapter 20 e leng matsatsi a 40 fela pele ho ketsahalo yena na eo re e balang ya chapter 32. E leng chapter 32 ho nkile matsatsi a 40 fela hore e etsahale ho tloha mohlang modimo a neng a itlhaisitse tabeng ya Sinai. Mme ha itlhaisitse tabeng ya Sinai a itlhaisa ka mahadima, ka diaduma, ka musi o tshabehang, ebile a boletse hore thabeng ena le ha e se le fela botlaseng ba yona bophethelong ba thaba tlase manene, ho se ke be ha fungwana la e se le phoofolo hobane phoofolo e tlang ho fungwana moo o tla e bolaya, e tla shwa. Mme setjhaba sa Israele ha se qeta ho utlwa ha modimo ha qeta ho bolela molao ona wa hae chapter 20, a bolela hore ke nna Jehova modimo wa hao o ntshitseng ekgepeta tlung ya bohlanka, o ke wa ba le modimo e meng ka pela sefahleho sa ka. Itse ha qala a tloha fela modimo ya ba o tjhobana kore molao wa pele o modimo a ba bolelletseng ona ke hore a re ke nna Jehova modimo wa lona o le ntshitseng ekgepeta tlung ya bohlanka. E leng hore qalong fela modimo o qadile a ipolela hore na yena ke mang ho bona e le setjhaba sa Israel. O qadile a ipolela hore nna ke ya le etseditse ntho eo lona le sitileng ho iketsetsa yona, le sitilwe ho intsha ekgepeta tlung ya bohlanka. Jwale nna ke Jehova modimo ya le ntshitseng ekgepeta tlung ya bohlanka, ke Jehova modimo ya le etseditseng seo le neng le ka sitwa ho iketsetsa sona. Mme letsatsing lena yena modimo yeno o ntse a bua taba ye ntseng e tshwana hore ke nna Jehova yeo a o etseditseng 1 2 3 yeo nong o sitwa hore wena o ka iketsetsa yona, hobane le ka jeno lena modimo o ntse a re ntsha dintho tseo re sitwang ho intshetsa tsona. Ba mele bontate ke tla go ke tla ke bontsha hore ha o sheba taba ena na ya ekgepeta o tla lemoha hore ekgepeta e batla e bolela taba ya hore fela constraintment, ho sitwa ho itokolla kore ho potapotwa. Mme ha o sheba mokgwa eo re leng ka ona o tla lemoha hore sebe ntho eo se re etsang yona ke hore se a re potapota. Jesu Kriste o bua taba enana o re motho ha ile a ntshwa moya o ditshila, moya o ditshila wa tswa wa tsamaya. O re e re ha o fihla o solle le hatateng o solle, o re o kgutli o ye ho motho ya tshwana, o re ha o ka fumana motho wa mofuta o jwalo eba ha hona letho leo le leng teng bakeng sa ho sireletsa moya wa hae. O re le a kgutla moya o nonong o lata e meng e matla ho feta moya wa hae ha supa o fihla o etsa tshenyo e tshabehang. Mme o tla lemoha hore tshenyo eno e kgutlang e etsa e fihla e o tlotla e o fasa kore e o fasa hore o ska ba hlola o tswa. Mme ke re ke mesebetsi eo se etsa. Mme Jehova ha itlhaisa ho rona o itlhaisa ho rona a re ke nna Jehova modimo wa hao ya o tloellisitseng botawa, ke nna Jehova modimo wa hao ya o tloellisitseng bohlola, ke nna Jehova modimo wa hao ya o tloellisitseng borapedi ba bohata, borapedi ba ditshwantsho, borapedi ba medimo e se, ke nna Jehova ya o tloellisitseng ho khumamela ditshwantsho, ke nna Jehova, ke nna Jehova yeo a o etseditseng dintho tseo wena o neng o sitwa ho iketsetsa tsona. Bomme le bontate ke batla hore hona le dintho tseo e leng hore dimpe ebile le pelong ha mmoho le o tseba moya wa modimo o santse o re omela le ka hare ho dipelo tsa rona hore dintho tse jwalo e be le dintho tse mpe, empa o fumana hore ho wena ho tloella dintho tse jwalo, ho rona ho tloella dintho tse jwalo ke ketsahalo e bohloko
jwalo ka ha ekare o lahlehelwa ke setho sa hao sa mmele kore e kaka o ntshwa letsoho, e kaka o hunywa mahlo, e kare o fotholwa letheka, e kare o hunywa qoqotho. Ko hona le dintho tse leng hore re kene ka matebo haholo ho tsona ho eleng hore le Modimo le hare ke nna Jehova ya o ntshitseng Egepeta tlung ya bohlanka. Ha dintho tse jwalo re fumane tlholo hodima tsona, re utlwisisa hantle hore na jwale ya buang ke o feng maphelong a rona. Hobane bomme le bontate ke batla ke tle ke bontsha hore ho bohlokwa ho utlwa matla kapa authority ya Modimo maphelong a rona. Ke taba e bohlokwa ka ho fetisisa kore wa bona ha ona mohlang re tlo fihlela ho amohela taelo le thato le thomo ya Modimo re sa utlwe matla a Modimo maphelong a rona. Kore mo re tlamehang re qale teng ke mo re amohela matla a Modimo maphelong a rona hore na Modimo hantle ke mang bophelong ba ka. Ha ke le mohlankana, ke le morwetsana, ke le monna, ke le mosadi, Jehova bophelong ba ka ke eng? Jehova bophelong ba ka ke mang? Hobane ho Dafida o re Jehova ke modisa wa ka, o re Jehova ke modisa wa ka nkeke ka hloka letho, o re le ha nka tsamaya kgohlong ya moriti wa lefu ha ke tshabe bobe le ha bo le bong, o mphomotsa makgulong a mata. Ke re Dafida yena Jehova ke modisa wa hae. Dafida yena o re le ha nne le ntate ba ka ntahla Jehova o tla nthola. Hobane ho Abrahama hape Jehova ke motswalle wa hae. Hobane ho Dafida hape Jehova e boetse ke motswalle wa hae. Bomme le bontate ho rona Jehova ke mang? Hobane e tlameha e qale mono hore na hantle ke mang e le hore e tle re ha re bona mohlolo o mong ka nako e nngwe dintho di sa etsahale ka tsela eo re neng re ka lekanya hore di lokela di etsahale ka yona, re be re utlwisisa hore na ke mang eo re bonang a etsa ka tsela eo re sa lebellang hore a etse ka yona. Mme ha re tseba hore na Jehova ke mang ho rona, e etsa hore le mokgwa eo re atamelang mokgwa wa hae wa tshebetso ebe o fapaneng. Re lebelle ha yena a etsa e seng rona re mo etsise dintho. Bomme le bontate re lokela re utlwe hore hona le nako eo re fetolang Modimo moshanyana wa toy, moshanyana eo e leng wa letsopa, moshanyana eo re fihlileng ra mo beha hodima pere ya ba re fihla re mo hlaba lehlokwa ka setonong. Bomme le bontate Modimo ha se rona ba mo laelang na a etseng, Modimo ha se rona ba mo etsang hore a re mamelle, Modimo o mamelletse rona. Ho bohlokwa ho utlwisisa hore na Jehova ke mang. Mme chapter 20 ya buka Exodus ha qala a tloha fela o re ke nna Jehova Modimo wa hao ya o tshitseng Egepeta tlung ya bohlanka. Mme Modimo ka morao ga etse tjena setjhaba sa Israele ho thwe se ile sa tshoha, ho thwe se ile sa tshoha, mme ho thwe se ile sa tshoha ho ileng hore ba ile ba jwetsa Moshe ba re Moshe o se no dumella Jehova hore yena ka sebele sa hae a bue le rona. Wena bua le Jehova, mme Jehova a o laele, rona re tla etsa sohle seo Jehova a o laetseng hore re se etse, sohle seo Jehova o laelang hore re se etse. Mme ke kopa hore re tle re mamedisise taba ena hantle. Sena se ne se sa buiswe ke tshabo ya Modimo e isang pakong. Hobane moapostola Paulos ke marata haholo ha ngola Phutheho ya Korinte hore hobane hona le tshwabo isang pakong. Mme ke batla hore hona le letswalo le isang pakong, hona le letswalo hape le isang tshenyehong. Bana ba Israele ha ba qeta ho utlwa ha Modimo ha bua, yaba ha se letswalo le isang pakong, yaba ke letswalo le isang tshenyehong, yaba ke letswalo leo ba reng fela ha re hloke ho utlwa diaduma tse di a re tshosa, di re etsa hore re utlwe ka re tlo shwa. Ha re batle ho bona mahadimana hobane a re tshosa, re bone ka re lefatshe lena le re leng ho lona le tla timela. Re tle re lemohe, re tle re hopole hore batho bana ba le hwatateng ha hona batho ba haufinyane le bona. Mme ha ona le mahadima, ha ona le diaduma, ha ona le lefifi leno le Modimo a neng a potapotile thaba ka lona, bana ba bona ka re ka jwale hona ke bofelo ba rona. Mme batho banana out of fear leading to destruction ba re kopa hore sohle seo Modimo a tlang ho se bua re tla se etsa. Bomme le bontate ke batla hore ke tle ke bue taba ena. Hona le nako eo dipelo tsa rona di sa fetoheleng ho utlwa Modimo ha bua le rona.
hona nako eo matswalo a rona a sa tshwareheng ho utlwa Jehova ha re laela, ho utlwa Jehova ha re kgalemela, ho utlwa Jehova ha re tshedisa. Hona nako eo matswalo a rona a tsoswang fela ke hobane ntho e qetang ho etsahala ke ntho eo e sale re sokang re utlwa, mme ha se hore ha kalo matswalo a rona ke a re isang pakong. Jwale bohloko ke ba hore Modimo o hloka matswalo a rona ebe a re isang pakong. Ke taba ena re hweletsang bukeng ya Tsenelo chapter 14 verse 6 o re tshaba Modimo isang kganya ho ona, le kgumamele ya ntseng lehodimo le lefatshe le lewatle le diba tsa metsi le tsohle tseo tsona. Wa bona ha e bona le tshabo eo Modimo a hlokang re mo tshabe ka yona, ke tshabo e qetellang e re etsa hore re ise kganya ho yena. Ke mofuta wa tshabo eo Jehova re hlokang ha rena le ona, hobane ena tshabo eo re senang ho tshaba Modimo ka mokgwa o etsang hore re ise kganya ho yena, ke tshabo fela e re etsang hore re ye tahlehong, ke tshabo fela e re reng fela re kopa re skebe ra hlola re ntse re kopana le yena Modimo. Wa bona hona le tshabo e etsang hore o qetella hore ke mo tshaba ho ke sa hlokeng ha ntsa bua le nna. Hona le batho ba tshabang Modimo ho ba sa hlokeng ha Modimo a bua le bona, mme mofuta ono wa tshabo ha se mofuta eo re biletswang ho tshaba Modimo ka ona. Hona le batho ba tshabang Modimo ho ba sa hlokeng hore Modimo a nna hlekane le maphelo a bona, kore ba utlwisisa Modimo e le Modimo ya tshabehang ho ba kekeng banna ba dubana le yena. Bo mme le bontate ke kopa re kgutlele temaneng eo re leng ho yona, mme ke re ka mora hore ho etsahale taba tsena tseo kutlwisiso ene ka ba hore hedi batho bana ruri ba utlwile ntho eo bohle re lakatsang ho e utlwa, batho bana ba bone ntho eo bohle re lakatsang ho e bona. Yaba hobane ke mangolo a hallang moapostolo Paulos o re manyeloi a nyoretswe haholo ka ho fetisisa ho bona dintho tsena, mme dintho tsena lengolo la pele la Petrus chapter 1, dintho tsena tseo a nyoretsweng ho di bona ke dintho tseo rona re di utlwang, tseo rona re di bonang e leng tsa topollo ya rona, leano la topollo Modimo ha pholosa mo etsa dibe sebe mme a mo etsa ya hallang. Bo mme le bontate chapter 32 ena ne re leng ho yona buka Exodus, moshe o se a nyolohile, bele batho bana ba bona moshe a dieya, ba bona moshe a dieya, ba bona moshe a dieya. Mme taba e ke batlang hore ke tle ke tshwe ke ena ke hore batho banana ba Israele ba bone moshe a dieya ha moshe a nyolohetse thabeng ho fumana, because ntho eo Modimo a neng a ibileditse moshe thabeng hore a o e etsa chapter 32 ke ho hlalosa kapa ho manolla molao eo Modimo a ileng a o bua chapter 20. Jwale Modimo na sa o ngola fatshe a qhaqhollela moshe matebo a molao oo. Jwale batho bana ba tlase ka ha molao ha o bala lengolo la Baroma chapter 8 verse 7 e re hobane kelello ya motho ke bora ho Modimo, ha ikokobetse tlasa thato ya hae, ha e kgone. Molao wa Modimo o kelello ya botho ha eba hona le ntho e leng sera sa molao wa Modimo ke kelello ya motho, kore kelello ya motho e ka bolaya molao wa Modimo ha ene ba ntho e jwalo ke ntho e teng, kore e ka o bolaya ha o qala o hlafela yaba o bolaile hothi ha ikokobetse tlasa molao wa hae, kelello ya motho ha e kgone ho etsa jwalo. Jwale nakong ya moshe a nyolohetseng ho fumana ona molao o e leng bora kelellong ya motho, batho bana bona tlase mona ba ne ba lokela ba tlameha hore ebe ba itukisetsa ho tla amohela molao ono e leng bora ho yena. Mme ha re le qalong ke lahla ka bontsha hore Modimo na sa lebella ntho mohlolo, Modimo letsatsing ya ntsa sa lebella ntho mohlolo, hobane o ne a fane ka ba profeta, o na fane ka moprofeta Moshe. Modimo na ntsa entse mohlolo a buile le bona ka mekgwa e mengata e tshabehang, mme ke a tseba hore re bala lengolo la Bahebrew chapter 1 verse 1 ho Modimo dinakong tse fetileng o buile le rona ka mekgwa le ka ditsela tse ngata tse fapana, o buile le rona ka ba profeta, mme mehleng ena o buile le rona ka morao wa hae le Jesu Christ. Le nakong eo Modimo na ntsa buile le bona ka mekgwa le ka ditsela tse ngata tse fapaneng, e leng hore taba ya hore Modimo na lebelletse hore ba be mo ebe ba ntse ba itlhwekisa e ne se ntho eo ba neng ba le ka tlase haholo hore ba ka etsa, ba ne ba le boemong beo Modimo a neng a ba entse equip enough hore ba ka mo letela ba ntse ba itukisetsa ho tla amohela sena seo e leng bora ho bona. Empa ho feta hore ba etse jwalo, yaba ha ba fumane
dipelong tsa bona yaba ha ba dumelle hore bosebeletsi bo jwalo bo ba etsahalle. Ho tla ba qala ho bona moshe a dieha. Bomme le bontate ke batla hore ha ona motho lefatsheng eo a bonang Jesu Kriste a dia ho tla ha eba fela yena ntse a etsa mosebetsi wa hae. Kore taba ya ho dieha ha o tla re motho wa dieha o tsebe ka mehla hore tieho e tliswa ke hobaneng mohlolo o mong o free ho feta tekano. Mohlolo o mong ha hona letho le ntsong o le etsa. Taba ya rona ke batla hore ke tle mo ya ho emela kapa ho letela Jesu Kriste. Re tlo mmona dieha ha eba fela re sa itukisetse ho tla ha hae. Wa bona ha re ka mo emela ho tla, ha re ka emela ho tla ha Jesu Kriste, ha re ka fumana re emetse ho kgutla ha moshe jwalo ka setjhaba sa Israel mona. Chapter 32 ha re bala re bone hore ba ne ba emetse moshe hore a kgutle thabeng. Ba ne ba sa itukisetse hore moshe a kgutle thabeng. Ba ne ba emetse hore moshe a tle. Ba ne ba mo emetse. Bomme le bontate ha ba mo emetse ba ka etsa ntho e nngwe le nngwe e ba e bonang e ka re ya etsahala. Empa ha ba itukisetsa ho tla ha hae, ha ba itukisetsa ho kgutla ha hae, kelello tsa bona le dipelo tsa bona di hokahane le seo moshe a ntseng a se etsa thabeng. Mme ba re hloka moshe ha kgutla thabeng moo a fumane re le ntho eno e lokelwang ke seno sa ntseng a se etsa thabeng. Bomme le bontate ke batla hore ho rona ho letela le ho emela ho kgutla ha bobedi ha Jesu Kriste, ho nka hore re itukise ho fihlelletse ya kgutla. Mme boitukiso ba rona bo tsepame hodima hore na Jesu Kriste o hokae, bo tsepame hore na Jesu Kriste o ntse a etsang. Mme e kare ha mehopolo ya rona le dipelo tsa rona di ka rokellana ha mmoho le bosebeletsi beo Jesu Kriste a ntseng a boetsa, re phunyoile le mina la hore re iphumane re bona Jesu a dieha mme be re qala matara mputana. Taba e jwalo ha re tlo tla re iphumana re le ka hara yona. Bomme le bontate ke batla hore ke tle ke bontshe taba enana e le taba e kgutshwanyane. Taba ya moshe ha se a le thabeng. Jwale batho ba nana ho thwe tlase monana re tle re tswele pele ka Exodus chapter 32. Ho thwe yaba ba bona a dieha, mme ba se ba bone a dieha yaba ba ikopela ho Arone e leng eo e neng e le letsoho le letona la moshe. Yaba ba re re etsetse modimo, re etsetse modimo re ntshitseng, re etsetse. Haeba ona le bothata beo batho e saleng rena le bona ke bothata ba ho mamella ditshepisong tsa modimo. Kore modimo moshe o na sa qale ho ya thabeng, moshe o na nne a biletswe thabeng ke modimo. Empa setjhaba senana seo se neng se tsamaya le moshe se ne se sa itukisa kapa se ne se sa mamellela ho utlwa mokgwa wa tshebetso wa modimo. Bomme le bontate re hloka ho utlwisisa mokgwa o modimo a sebetsang ka ona, mme re hloka hore modimo a re etelle pele haholo ka moya wa hae, hobane ke moya o hallang, ke yena fela eo a ka re fang ho lemoha ditsela tseo modimo a re tsamaisang ka tsona. Ho bohlokwa ho rapella ho lemoha, ho rapella moya wa temoho, ho lemoha ditsela tseo modimo a sebetsang le rona ka tsona, ho lemoha di menyetla eo modimo a re fang yona, ho ithuta tseo yena e le modimo a leng sona. Ho bohlokwa ka tsela e kgethile hobane batho bana ba qetelletse ka baka la ho lekanya hore moshe wa dieha, ba iketsetsa ntho e ba re re etsetse, ba re moshe enwa monna yena moshe ha sa kgutla thabeng. So moshe wena a rone re etsetse modimo o tla re etella pele. Vele bohloko ke bona beo ke kopa hore re tle o bona bomme le bontate re tle re kwale boithuto ba ona. Ke hore setjhaba sa Israel mo se leng teng se mo eleng hore se a utlwisisa hantle hore ha re ka ke ra kgona ho ya pele re sena ya re etelletseng pele. Re boetse hape ha re ka ke ra kgona ho ya morao re sena ya re etelletseng pele. Mme re tla lemoha hore buka ya Numeri chapter 11 verse 4 e a ruta hore ho na le the multitude, mixed multitude, ho na le medidi
o neng o le teng ka hara setjhaba sena sa ise e ne se fela Baheberu ba tswileng Egepeta, ho ne hona le ba Egepeta a mang a tswileng. So ka hara batho bana hona le batho be leng hore nako e Moshe a nyoloetseng thabeng, ba bang ba fumana ile monyetla hore ba se ba kgutlela Egepeta hobane ba re hai ne re sa lebella hore dintho di tlo etsahala ka tsela e ne di etsahalang ka yona. Ba bang hape ba batla hore haiko ha ile Egepeta le teng re ke be ra kgutlela, re batla ho nyoloela hodimo kanana. So ka ho bona ho so hona le ntho e re ka reng ke mixed emotions, hona le pherekano. Ba bang ba se ba batla ho kgutla, ba bang bona ba ntse ba batla ho tswela pele, empa bele bothata bo dutse hodimo hore eka ba ke ba kgutlang, eka ba ke ba yang pele, ho hlokahala ho nno ho be le motataisi ka pele. Jwale e sale le Moshe a ba tataisa, mme bile ka ho fetisa Moshe ona bile a sa tsamaya le mong. Ke rata taba Moshe a holo ka ho fetisa bane Moshe o rapela modimo hore modimo ha fela o sa re etelle pele, ha re ka ke ra tsamaya, ha ona mo re yang modimo, ha fela o sa re etelle pele. Mme ba modimo o fihla mo fa kgodise o etileng a re jwale ke se ke laeleditse lenyelo ile ka ho le etella pele, mme o tya ba lenyelo ile ha le ba etella pele. Jwale bothata ke hore ho tlameha ho tsamauwe, empa fela jwale ho tlameha ho be le boetapele. Jwale ho iketsetswa boetapele. Bomme le bontate ke batla hore ke tle ke bue taba ena. Mang le mang eo a hanang boetapele ba Jehova modimo, qetellong o iphumanela boetapele ba hae. Mme ka bomadimabe boetapele beo e bang ba hae ke boetapele ba ye mobe, ke boetapele bo kgahlanong ka kotloloho le thato ya modimo, mme ke boetapele bo kgahlanong ka kotloloho le botle beo modimo a mo reretseng bona ka bophelo ba lefatshe lena le bophelo ba lefatshe le tlang. Modimo e ka ra ka hauhela ka tsela e kgethehileng hore re mpeng re utlweng ha yena a re laela, ha yena a re dudidudisa ho se ho kae, gore a re dudidudisa ho se ho kae. Ke rata buka ya Tshenolo ka taba ena ya ho diedieha ho se ho kae fela, ho diedieha ho se ho kae fela. Ke kopa ke tle ke bale lengolo lena la Tshenolo, mme ho yona ke tle ke bale kgaolo ena ya botshelela. Ke kopa ke tle ke bale Tshenolo kgaolo ya botshelela ile ha re kwala boithuto bonana beo re leng ka ho bona. Tshenolo kgaolo ya botshelela, mme ho yona ke kopa fela re tle ka bale temana ya bo 9, chapter 6 verse 9. Ke kopa re tle ka bale Tshenolo chapter 6 verse 9 mona mo re buang ka taba ya ho ema nakwana fela, ho ema nakwana fela. Mme taba ena bomme le bontate ke kopa re mpeng re utlwe, modimo ha o so diehe, empa bana ba batho lefatsheng le kereke ya modimo ha itukisetse ho kgutla ha Jesu Kriste. Mme ka lebaka la ho se itukisetse ho kgutla ha Jesu Kriste, ho ye ho bonahale ekare tieho ete. Bomme le bontate ha ona tieho, ebile tieho ha iyo. Modimo a kampa ka hauhele ho utlwisisa taba e, tieho ha iyo. E re itse hobane Emmanuel tiiso ya bohlano ka bona ka tlasa letare meya ya ba bolaetsweng lentswe la modimo le bopaki bo ba neng ba botisitse, ya hoa ka lentswe le phamileng ya re morena ya hallang wa nnete o tla dieha ho le hokae ho ahlola le ho lefetsa madi a rona ho ba a ileng lefatshe, ya ba e mong le e mong o ne wa seaparo se selele le se sesho, mme ba bolellwa hore ba ke ba phomole ho se ho kae palo ya balekane mmoho le bona ba bohlanka le ya bana ba bo bona ba sa tlang ho bolawa jwalo ka bona e tle be phethehe. Bomme le bontate, modimo mantswe ya tshwanang re bala bukeng ya Tshenolo, mme e na le ditaba tsa teng tseo ha modimo a re file sebaka re buang ka tsona. But ditaba tseo ke lakatsang re utlwe karolong ena ke hore tieho ha se e kae. Modimo o re biletsa hore emang ho se ho kae le rona, jwalo ka ha lenyelo kapa eo a ileng a utlwahala a ile a jwetsa meya eo hore emang ho se ho kae, ha bona ba ne ba utlwa ekare tieho e teng. Modimo ntse a bua mantswe ya jwalo le ho rona hape hore tieho ha e kae, emang ho se ho kae, mme le itukise, le intjhafatse, le itlhwekise. Bomme le bontate, ke kopa ho kwala ka temana enana e hlahang lengolong la pele la Johane chapter 3. Ke lengolo le ke le ratang haholo, lengolo la Johane chapter 3. Ke kopa hore re tle re bale verse 1 ho fihlelletse verse 3. Lengolo la pele la Johane re bale chapter 3 ra kwala verse 1 to verse 3. Mononong moapostola Johane o na le mantswe o re bonang lerato leo ntate a re ratileng ka lona le lekaka ha re bitswa bana ba modimo, re fela re le bona ka baka leo lefatshe ha le re tsebe, ka hobane ha le a ka la o tseba e le modimo.
mme letsatsing lena Jehova o ntse a re ke nna Jehova modimo wa hao ya o etseditseng topollo dibeng, ya o etseditseng tsela bakeng sa hore o bone lehodimo la ka. Mme o tswela pele hape verse 2 hore baratuwa jwale re bana ba modimo, mme seo re tlang ho ba sona ha se so ho bonahatswe, empa re a tseba hobane mohla se bonahatswang re tla tshwana le ona, re tla tshwana le ona, re tla phetheha jwalo ka ntata rona ya mahodimong a phethehile, re tla halalela jwalo ka ntata rona ya mahodimong a halalela. E be e tswela pele hape e re re tla tshwana le ona hobane re tla o bona ka moo o leng ka teng. Ho sa le lerotho hona jwale, empa re tla o bona ka moo o leng ka teng. Verse 3 re e leng hona moo ke ratang ka ho fetisa. Bo mme le bontate ke kopa re kwaleng ka teng manane. E re mme e mong le e mong ya nang le tshepo eo ho ona e le modimo wa itlhwekisa jwalo ka ha le ona o hlwekile. Modimo a mpa re hauhele, modimo a mpa re fe hona ho itlhwekisa, mme ka ho fetisa modimo a tla ka mpa re fe hore a re foke ka hisopa ya hae ha supa, mme a hlatswe sebe sa rona, a hlatswe makgopo a rona, mme a re etse ba hallang ba hlwekileng. Ke kopa re rapeleng re kwaleng thuto ena. Ntate modimo ra o leboha ntate wa morena rona Jesu. Modimo wa rona go leboha ka baka la mohau le lerato la hao. Ra o leboha hobane modimo nakong eo rona bana ba batho re ileng ra lekanya hobane wa dieha, ke nakong eo modimo wa rona le kileng o no ntse go hlophela se leng bohlokwa ka ho fetisisa bakeng sa kgotso ya rona lefatsheng lena le kgotso ya rona lefatsheng le tlang. Ntate wa rona re kopa o tlo kompo re fe ho amohela ho sebediseha ka ho letsoho la hao, mme letsoho la hao modimo wa rona le tlekele re tataise ditseleng tsohle, mme qetellong re tle re o bone ka mahlo a rona, re tle re o bone mopholosi wa rona, mme re tle re se ke be ra jwetswa, empa ntate re tle re o bone e le ha re biletswa le rona ho ba karolo ya ba kenang ka hare ho lenyalo la konyana. Ntate re etse hantle, re hlonolofatse ena ke thapelo re etsang re tshepile lebitso le bolokang la Jesu Kriste morena wa rona, amen. 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 Re a leboha moholo wa rona ntate Rabele wa nkutlwa ke re ke tjhentjhile di-device. Ntate ke utlwa hantle ntate. Okay. Re o leboha moholo wa rona ntate Rabele ka molaetsa o matla ono. Tieho ha eyo, ha ona tieho mo e leng hona teng. Ke rona ba hlokang ho itukisetsa ho tla ha bobedi ha morena wa rona Jesu Kriste. Mohie motle ka mora hore ke lebohe ntate Rabele tjena e re ke fetele ho wena, ke lebohe wena e leng wena e saleng o re tshehetsa tshebeletsong ena, ebile e leng wena ya neng a mametse thuto ena e se ka morena modimo a ka e hodisa ka hare ho pelo le kelello ya hao, hore re tle re ke nnete ho ile hwa ba ka nnete ho ile hwa ba molemo hore ebe re bile tempeleng ya morena modimo sabetseng sena se halalelang. Ha e le nako ena mohie motle e re ke ka senya nako ke fetele ho yena ntate Rabele, ke re hana o se go kwaletse ka thapelo wa bona kelello ya ka ho tlwaela hore order ya dintho e tsamayang ha o se go kwaletse ka thapelo moholo wa ka ehlile o so e hlotse o so e qetile. Mohie motle ha re le mona re fihlile pheletsong ya thuto ya rona ya letsatsi lena e neng e re fela tieho ha e kae ho fihlela nako e tlang ha nna le wena re teana nna ka lebitso mohie motle ke thapelo le tete, ke hopole hore kapo ke o hopotse hore ke ntse ke na le baholo ba ka morao ho nna ka mona ba ntsheditseng re tsamaya mmoho, ke ntate Seiso Mokuditi, ke ntate Kwantlane Molefi, ke ntate Moribele Thapa, mme ke a le leboha baholo ba ka tshehetso e ntse le re fa yona. Ke o lebohe hape wena ntate Nchochoba, ke re ka nnete re leboha ka tsela eo morena modimo wa o sebedisitseng ka yona. Bothata ke bolele hore ba o etsa mosebetsi o motle jwalo ka ha o entse tjena ke hore o ipaketse mosebetsi o mong hape wa hore jwale o tlo nne o tle re o meme o tlo re arolela bohobe bona ba lehodimo. Amen. Ha re le mona mohie motle e re ko o siye sabateng sena ke dule ko lakaletsa mahlonolo a sabata sena seo re leng ho sona e tshwe kgotso. Amen.